Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugabo mbwaseka imbohesha. Ayiwe. Ngo none abanzi ba Jack bagiye kwinaga muri Nyabarongo sha. Reka nawe. Ni nyuma yuko Jack bamutaye muri yombi. Abanzi ba Jack bagasereburira hejuru. Bamwe baraye mu mahoteli no mu kabare bari kunywa amayoga basinze bubateraho. I want problems always. None bamurekuye. Abanzi be bose bagwa igihumura. God have mercy upon us. Ni nyuma yuko ibinyamakuru byose bimumanutse sha. Bakamuvuga cyane ngo amaze mu nzu kwezi kumengo ahita sohoka. Nako ni kwinshi. Ariko ngo yaragiye ngafata impeta y'umuntu wari wamwambitse impeta. Ngayijugunya mu musarane ngo nuko afite agapipi gatoya. Nyumvira naho bari mu Rwanda sha aho bageze. Yampaye inka. Reka nawe. Batimara kumuta muri yombi. Abandi batinyamaze bagakombya gufata n'uwo muntu mu press conference. Nawe bakamushyira amashyamba mukoresheje ibiganiro by'urukozasoni. Ariko se mana ko nabonye witwa Mutesi Sikove yarekuye bombe. We nyamaze Jack ararengana. Mutesi Sikove akimara kurekura iyo bombe sha. Haciyemo amasaha ya. Bahita bamurekura. Reka nawe. Uwitwa buri kantu na buri nguni bamwegereye baramumanuka mu buryo bukomeye cyane. Bati Brand Ambassador wa cyakinyobwa navuze mwizina kuko nakanyenyeri kabunze. Abenshi murakizi. Atubundi gutema umufungara. Bahise baserereza abanzi ba Jack. Barababwira ngo akabe naho kajyasha. Ngo nashane idacika. Ati nubwo yari kumara y'ibyumweru cyangwa se amezi anga yari kuzataha n'ubundi akongera agakomeza ibiganiro. Ariko gusa Jack yatanze ubutumwa bukomeye akiva muri gereza. Reka nawe. Abantu mukora biriya biganiro mu bicike kuko na Jack yahise abicika batazongera kubikora. Ngajya kudatanga ubutumwa ko Abanyarwanda bwigisha. Ayiwe. Ariko se koko mana ko nikona amasitari bose bamariye muri gereza. Ubu rukwibaza ngo ninde urahita ukurikiraho umusitari barashira mageragere. Ndagira ngo ni akantu k'ubwenge abasitari. Biriya biganiro musere muhoze gushiraho bigenda bitera gutanga ubutumwa ku Banyarwanda ibyo no barabamarira muri gereza. Ngo gusa witwa Jack ngo yatanze ubutumwa bukomeye ku bakobwa bakiri wabo cyane cyane b'abasitari. Ngo gushaka ngo ntago ari ibintu biba byoroshera. Ngo yababwiye ngo nibashaka bariza barakora ifaranga ryabo barije neza bagarabe mu nzu z'abanyina. Nibashaka bazaheri wabo kuko naco byawe batwiye bari kwibonera amafaranga. Ngo kuko yaboneye ngo gwa rugamba rutari goroshesha. Ngo ari igigira umwaka kuko gasanga umugabo udafite inuzi igize. Reka no. Izajye igeze yashaka. Ngo reka nawe. Ngo ndagira ngo nibwire umuntu wese ufite impano yo gukina film cyangwa se impano yo gukina comedy. Aduhamagare kuri nimero muri kona muri screen bro. Mwibuka no gukanda kuri subscribe. God have mercy upon us. Mwibuka no gufungura inzogera kugira ngo video nk'izi mujye muzibonera igihe. Reka nawe. Ariko gusa ndagira ngo Jack ababera isomo rikomeye ku bintu byo gupfa kuvuga ibintu mubonye byose kuri kamera. Ibyo guys ibintu bayishize ku rundi rwego. Ubundi Dogiteri Murangira Thierry yatubwiye ngo dushake content zimeze neza. Tureke kuvuga ibintu bidafite gahunda. Guys, gira ikintu ubwira aba bafana ariko. Sugukanda kuri subscribe sare ikindi. Yes. Muna dukurikirana ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Dukomeze tubane tubagezaho video zimeze neza ndetse n'amakuru agiye atandukanye atwika. Ciao ciao ndabakunda cyane.